Rero bakunze basamuzo timbaje kubasuhuza nizera ko meze neza bibutsa kandi subscribe like share na comment ujya kweze ko namakuru kugiye. Kirehe yafashwe atwaye ikamyo irimo magendu y'ibyuma by'imodoka. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro yafatiye ku mupaka wa Rusumo mu karere ka Kirehe ikamyo yari itwaye amakarito 300 arimo ibyuma by'imodoka, amakara, inkweto n'amavuta yo kwisiga. Mu mavuta yafatanwe harimo ayangiza uruhu azwi ku izina rya mukorogo hamwe n'ibindi bicuruzwa yari yarengejeho amakara agamije kunyereza umusoro. Yafashe ubwo yari yageze ku mupaka biturutse ku makuru yari yamaze kumenyekanisha ko yarengejeho amakara kuri magendu y'ibyuma by'imodoka. Umushoferi w'iyo kamyo yavaga mu gihugu cya Tanzania nyuma y'uko yari yamenyekanishije ko atwaye imifuka y'amakara yonyine agamije gukwepa kwishyura imisoro y'ibyuma by'imodoka angana na miliyoni 77. Hafashwe babiri barimo umushoferi na nyiramakara nyuma y'uko mu iperereza ryakozwe bigaragaye ko mu rugo iwe ruherereye mu mujyi wa Kigali hari n'ibindi byuma byinshi by'imodoka byazanye muri ubwo buryo. Jean Pauline Uwitonze, komiseri wungirije ushinzwe serivisi z'umusoreshwa n'itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 Ugushyingo mu mujyi wa Kigali yavuze ko ibi bicuruzwa byagombaga kwishyura umusoro wagera kuri miliyoni 77. Yakomeje avuga ko gufatwa kwabyo byaturutse ku bufatanye n'inzego z'umutekano kandi ko atari byo gusa. Mu minsi ishize hafashwe na toni 2 z'imyenda ya caguwa nayo yinjijwe mu buryo bwa magendu. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda Assistant Commissioner of Police Boniface Rutikanga yavuze ko mu byo Polisi y'u Rwanda ishinzwe harimo gukumira, gutahura no kurwanya ikintu cyose kinyuranyije n'amategeko cyahungabanya umutekano ndetse n'icyadindiza iterambere harimo n'ubucuruzi bwa magendu. Yagize ati tuzi neza ko ubukungu bw'igihugu butagerwaho mu gihe bukomwa mu nkokora n'ubucuruzi bwa magendu. Nk'ubu niyo mpamvu muri Polisi y'u Rwanda hashyizweho ishami rishinzwe kurwanya abanyereza imisoro RPU n'izindi ngamba zigamije kurengera abakora ubucuruzi no gukumira ibicuruzwa bitemewe ku masoko yo mu Rwanda hifashishijwe inzira nk'izi zitemewe. Yongeyeho ko abantu bishora mu bikorwa nk'ibi byo kwinjiza magendu mu gihugu ari bamwe mu barwanya gahunda ya leta yo gukoresha inyemezabwishyu ya IBM. Asaba abaturarwanda cyane cyane abakora ubushakashatsi kubamaganira kure no kubatangaho amakuru. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry yavuze ko dosiye z'aba bombi, umushoferi na nyiri ibicuruzwa, zamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Yibukije kandi ko abishora mu bucuruzi bwa magendu ko buhanishwa ibihano bikomeye birimo igifungo kitarengeje imyaka 5 n'izahabu yingana na 50% y'igiciro cy'ibicuruzwa byinjijwe ku buryo bwa magendu byari kubarirwa ku misoro. Rero yanga akaba ari amakuru mwagezweho cyo Samuzo TV. Bibutsa kandi subscribe, like share na comment kugira komeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.